Quiero de un cochilla, naga turi na pan na sie, na kasuna. Naga turi na pan na sie, na kasuna. TSF long live, TSF long live, TSF mi hot lời, TSF long live, TSF long live. Indian government siya no rebel makanya ay kita wat cholina naga fan na siya na kasuna wat cholina Pulang sini media friends na hambai asal pengai siri finance no coverage na hambagai Hasan Lukurok saya mano tini sini je TSF sini Tripura Student Federation sini Tripura Hasan je kaisa independent non political non religion je student organization or student kuduk zara ramai seng CAB Citizenship Amendment Bill tabung je CA obo tongpru je pro o bill Puila Raja Sabha drafting ik sapro je pro aining pro afron chimisi ni TSF omno strongly seng condemn khai family strongly seng saimano o je draconic je kasha law je bill ni je hakotor ni ba hatani je country tomane aroni borok sini hasto phai hapai mani bongno seng jaga bang mani klayo seng o je draconic je law tomani CAB afro CAB no seng kitingi ne seng je protest khaimani movement kibene picketing khaimani sin TSF ni leaders rock madab bariwa seng oras seng permission naine je kaisa picketing khaimani o jaga seng tomnokha sin je innocent je students rock movement khaitong prosini Tripura sarok o jaga botong phaika suno without any warning suno o jaga borok sini borok khorok bano sini paঁচজন sini je members sini je TSN leader tonai borok sago guli kokha seng saimano je kono security personnel jodi omhai tomung omhai condition hamen thanga ba kongna nang thanga borok tom puilangka borok nokha sago firing makhayo air firing makhayo pia suno without warning apro suitok musuk pundongno kokma haike saknai ke sini student dongno sini hani manthai eba ka sini Tripura rights no sani tongpru borok suno hanang pinangke thiya musaka borok suno kokha or buthanan hine kokmani sing saimano pia uglok tui phigong tui guli nangne buskang tui paphai pano sini adong rok apro sini leader rok sini hasteni lukurok ni bisingi je phaine singma choba kurung phainai borok apro thilia sing saimano o je kokjakpro mado bariwo bongno jefro oro kherangma hospital ganani kherangma hospital tlangpro kherangma hospital bahaino bongno narok jaglia serious condition saimani pia obonyagolo ambulance bongno carry khaina oro jibi hospital sakham no ti phepro bahaino oro ni je azarani especially sini je TSR te police tonai sini hasteni borok bongno care khayawui khoraksa injured person no taisana hai ambulance no kashui ambulance tiklaine bongno taisana hai bumani nugo borok azaro sing koyekta video ni clips tong taw bo sing lugi mano national news channel ro tong tongo ora tomno kha borok khabuine mercy khairo mung san tong mane chuno agarsi ri hinine haipano borok je jaga goli kokja kha aro ne taisana hai latha yorine o ksa jago ya lathano yor sinine borok khana hai gari tiklaine ambulance tiklaine bo oma hai inhumanity humankind ni oma hai jorawo kaisa sisukjak dofa sing tabok phatra hakotor hayongo sinijangnan jorawo sing kusok kasanan jorawo sing oma haike suitong musuike butok khaijangmani obo kuno japan sing khnayako buman yagolo bo ambulance ambulance tlang thaman jorawo haiga te sahan hai tuine o injured borona bumana obo belaiken obo hamya te obo hai kuno hakotor hayongo bo hai tangthung hine sing khakhayo oma haike je TSF no guli komani manthai soktai santani peaceful protest khaitong thani omo chini hasten lukuram ga hamya tomla sing kaisa independent gণতান্ত্রিক republic se kaisa country tong India wo o India wo sing chini khorang tisanani sin rights bagai sing khorang chini fully independent tongo pia chini Tripura haste onke chini Tripura sorni omo hai common je chini demand tongmani ba chini chanani jini je freedom independent tong na ono haine sekjago ni sing saimano omo totally violation chini je human rights ni violation te chini je UN hoite saklai jangmani indigenous people no rights bongna protect khayani obno haino violation khaijam sing nogo tini
CAB पास जोंनिने पार्लियामेन्टआव राज्यसभा पास जोंनिने जों दा नुगाबा CAA थांगा जों खोनाका इन्डियान गभर्नमेन्ट सिनि दाबो जे सेन्ट्रेलाव जे आसु थानाय अ गभर्नमेन्ट फाइनाल लोकसभा बनि 24 नि जे लोकसभा थावनि अ लोकसभानि सिगांनो बरक अमनि ड्राफ्टिं कमप्लीट खायने पास खायबे माने यागला बरक अमनि रुल्स एन्ड रेगुलेशन बरक स्नाम तो इन खनाबो बरक दाति न अमनो बरक इमप्लिमेन्ट खायनानि कक तिप्रा हासने करङि बारा था कतर जत जागबो पिया जों स्पेशली साइमन सि नॉर्थ ईस्ट ते सिनि तिप्रा हावो अमो बारा था कतर बेलायखेनो जुदा काशा एनवायरनमेन्ट तमले जों साइमन गोबां कुक जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स जे फात्रा हासने फाय हापायने अब त्रिपुरा ते सिनि नॉर्थ ईस्ट बांको हिन जों साइमनो जों हाकतनि जे जंजाल जे बंनि जे केबं मुं गोबां मा टं टं माने अबरन जों नाहारियावै सिनि तिप्रा सरन बागै सिन त्रिपुरान बागै स्पेशली अर ट्रिटमेन्ट नांथों ताबो बंनि बिसिंति काशानि फिरंमों बरक सावो एडिसि एरियाव सिनि जे टिटि एडिसि तमना अ एरियाव खबरक अमनो इमप्लिमेन्ट खाया फिया बरक जेनेरेल एरियाव खबर अमनो इमप्लिमेन्ट खायनाय फिया जों अमनो गसिनेमिया अमो काशा नगो काशा नक थायो नों नग हंगांके नों जागारिया इमप्लिमेन्ट खाया फियानि नखलावके फात्ला हानि फायनाय बरनो नों जागा बांनान ककनो साव फिया नों फिया काशा नग तंतै काशा नखर तंतै बरक खरकसा जे फोरबो नखलाव जागा ना फायनाय बनि नगबो हापायनाय खोना तिनि ब नखला तंनाय खोना ब सिनि नग हापायनाय इलिगेल माइग्रेन्ट्स नि काशा रुल्स दंगो जों तागो माहायखनो बारा थाखोतन गोबां मा जों अमाहाय कन्डिशन साइमानो ताबो सारान थांगा सिनि जे टिबेट तंमानि टिबेट बार्मिस रक तंमानि टिबेट नि जेफोर बरक चाइना बाय क्लेस जोंने कुने कुने तैने काशा कक बांलाय फोरो बरक जेफोर भारत फायने शरणार्थी फाय फोरो रिफ्यूजीस फाय फोरो माहायके इलिगेल माइग्रेन्ट्स फाय फोरो बरक सिनि इंडियानि सिटिजेनशिप साइनिया बरक हा साइनिया तमुं अमाहायकेनो इलिगेल माइग्रेन्ट्स एबा के जे रिफ्यूजीस फायने रंनि ट्रिटमेन्ट नांथों तो मले ताबो सोंनुगो जे टिबेटियन्स तंमानि बरक बं कुनो अमाहाय प्रपार जे फेसिलिटीज तंमानि गभर्नमेन्टनि बरक साख्रि नाया बरक अमाहाय ऑफिशियली जे गभर्नमेन्टनि थ्रु लैंड राइट्स रक नाम थांगिया फेसिलिटीज नाम थांगिया अमाहायकेनो सिनि हास्तेव बाहायनो जे गुबुन इलिगेल माइग्रेन्ट्स फायने रक बरक अमाहायके राइट्स मानन कगया जों अमनो TSF आगि बाहायनो कन्डेम खायो जों ताव बाहायनो कन्डेम खायनाय तै जे 8 जानुवारि सिनि TSF सिन तिप्रासा रक जे गुलि कगजामानि अब सिन TSF या सिन तिप्रासा बुं बारा हिनाय कगमानिसि अमनो प्लीज बी माइंडेड अमै जों अमनो जों अमहायते फाइने सालाव तांथों तिप्रा हास्ते होने जों सिनि TSF रक जों प्रत्येक जानुवारि 8 तारिखआव जों अमो ब्लेक डे कसम सालहैनि पालियो ओमफ्राय आं सिनि हासिन जत लुगुरना कयनाय अ सालनो मुइथ तो नांथों सिनि तिप्रासा रक बाहायके आफर कगजांमानि ते अमहाय साल कसम साल हामिया साल ते ता फाइथुं होने जों अमहाय सिनि खावो जों सुरियो ते जों अमनो तिने जों फाइने सालाव हायनो जों 8 जानुवारि ब्लेक डे पालिनाय हामबाय।